Вітаю вас! У плыні зменлівых дзён застаюцца рэчы непахісныя. На іх пошукі мы кіруемся ўсёй нашай дружнай камандай. Сёння праедзем літаральна ад заходніх да ўсходніх межаў. Наперадзе фальклорная экспедыцыя нумар 377. Так што не марнуем часу, рушым наперад у мінулае. Недалеко села, у лісі за бродом, ой, там стояла хата з краю, з Калакутським родом, ой, там стояла хата з краю, з Калакутським родом, а в тій хаті жив такий хлопець, що церкви боявся, ой, він нікому не потрібний, а для сина здався, ой, він нікому не потрібний, а для Клима здався, а здався він для того, що є дівка в його, ой, Клим кобилу запрягає, до венцю їх заправляє, ой, Клим кобилу запрягає, до венцю їх відправляє. За плячы мы пакідаем досыць вялікую адлегласць. Праехалі 397 кіламетраў, каб завітаць у Ляплёўку Брэсцкага раёна. Тут даведаемся, як жа варажылі на будучае замужжа нашыя бабулі і крыху пазнаёмімся з міфічным мінулым паселішча. І паралельна ў студыі гуказапісу будзе нанова адраджацца запісаная намі ў падарожжы народная песня. За гэты працэс у адказе кампазітар Сергей Сухамлін і саліст гурта «Дразды» Віталь Карпанаў. Сергей, Віталь, вітаю вас. Вітаю, Оксана, вітаю наших поважаних телеглядачоў. А сённяшні гость нагадаў мне вядомую беларускую прымаўку. Што люблю, тое і раблю. Вось гэта менавіта пра нашага сённяшняга гостя. Ён робіць тое, што любя, і ведаеце, трэба дадаць, што гэта ў яго атрымліваецца. Вельмі цудоўна. Як сёння традыцыйна. Не толькі паслухаем, але і ўбачым. Привет, Виталий, очень рад тебя видеть в нашей студии. Спасибо огромное, а мне безумно приятно еще раз побывать здесь, чтобы сделать что-то такое серьезное, масштабное. Нам всегда импонирует твоя стратегия продвижения своего продукта. Ты не идешь через попсу на эстраду, через простую попсу, ты не ищешь путей, и это замечательно. Именно поэтому тебе достается сегодня классная песня. Она тоже нетрадиционная. Как ты смотришь на то, чтобы поработать в своем привычном нетрадиционном стиле? Давайте за нетрадиционность сделаем это вместе! Віталь Карпанаў, музыкант, шоумен, вядучы, скончыў беларускую дзяржаўную акадэмію музыкі па класе балалайкі. Падчас навучання стварыў гурт «Дразды». У 2020-м «Дразды» адзначаюць 15-гадовы юбілей. А пам'ятаєте, як то гадали колись? Ходила вечором, як вже сонце заходить, ідемо в курятник, ловимо курей. Якщо куриця попаде, не вийдеш замуж. Якщо кому попаде петух, значить вже замуж. Ну, ловили дівчата. Дівчата. О, бачиш, як цікаво. А я навіть того не знала. Ну, а мені найбільш пам'ятливою такою було, як вибігаю у батька, ну, як по-нашому говорили, кострі дров. Ну, до школи. А скільки захвачу? Зараз, скільки взяти? Навберемо. Як возьмеш, пара, не пара, пара, не пара, пара, не пара. Це саме було головне гадання. Одрізати 3 нитки, ну, на сантиметрів 30, отак, щоб для кожного по нитки. Ну, колись то хати строїли, що балка була посередині. А ну то ж дверок можна на тому. Можна на дверок зараз. О, і на ту балку приклеїли по тих 3 нитки, наприклад, я, її подружкина. І одна я бере спічку
і підпалює. Я перша, я згорить, той перший замуж вийде. Мы ў ляплёўцы, што на самай мяжы брэскага раёна. Распавяду вам даўнішнюю легенду пра паходжанне яе назвы. Стварыў Бог людзей, але ж забыўся ім посуд даць. І ніяк не маглі тыя сабе есці прыгатаваць. Убачыўся вышні, як дзеці на беразе рэчкі з мокрага пяску жывёлаў ды птушак лепяць. Пачаў камякі мяць ды думаць, куды б іх на зямлю кінуць, каб людзі знайшлі. Глянуў, ідзе марудна па беразе нейкі чалавек. Шпурнуў Бог яму пад ногі кавалак гліны, але той пазяхнуў, заплюшчыўшы вочы, і яго пераступіў. І тут пачуў магутны голас: «Куды ты, боўдзіла, прэшся? Я ж табе гліну кіну». Нагнуўся тады мужык, пачаў у руках мяць ды прымаўляць: «Сапраўды лепіцца, добра лепіцца». З таго часу пачалі людзі посуд з гліны вырабляць, а вёску сваю Ляплёўка назвалі. Моя маці, Галеева Лідія Дмитровна, нядрэнна спявала і вельмі любіла спяваць вясельныя песні. Пазней яна ўспамінала, як праходзілі вяселлі. У першы дзень, калі жаніх прыязджаў за нявестай, у доме нявесты пелася наступная песня. Выезжаючы з дому бацькоў, для маладой пелі такую песню. Ой, ехала настачка со двора, за молодой розой гуляла одна. Красивая береза без верха, ширинная матушка без меня. Маці, выправіўшы дачку, вельмі сумавала. З некім было пагутарыць, ды і ў працы дапамагчы. Пагэтаму спявалі і для маці. Кальнула матухну у пяткі, некаму паднесці хаткі. Кальнула матухну у ножкі, некаму помыть ложки. Кальнула матухну у плечи, некому топить у печи. Традыцыйна вяртаю вас з аддаленых вёсак у сталіцу. Ну і пра варажбу. Гэтым таямнічым працэсам займаліся пераважна маладыя дзеўкі, каб даведацца, калі замуж пойдуць і наколькі вабным будзе жаніх. Здаралася, і сталыя кабеты хацелі высветліць, ці будзе лад ды дабрабыт у сям'і. Часам не грэбавалі варажбой нават хлопцы, якіх цікавіла, ці зграбная будзе нявеста. Я ж вам і сама скажу, дакладна у бліжэйшым будучым мы трапім у студыю гуказапісу да кампазітара Сергея Сухамліна і лідара гурта «Дразды» Віталя Карпанова. Недалеко от села, у лесе за прудом, там стояла хата с краю с колокотским родом. Виталик, мы записали с тобой первый куплет. Как тебе, вот ты послушал? Слушай, ну, вроде ничего, но мне кажется, что я одинокий какой-то. Если можно каких-то бэков добавить, ну, споешь сверху, да? Окей, конечно, с большим удовольствием сольюсь с тобой в этой песне. Вот. Да, то чуть-чуть не хватает. Кстати, скажи мне, пожалуйста, боишься ли ты чего-нибудь на сцене? И есть ли что-нибудь, что тебя может на сцене испугать?
Не, ну если бы такая история со мной произошла где-то на сцене, знаешь, типа, или мы ехали каледовать, или на улице вот волки какие-то, или кобыла, которая в зубах, это, конечно, страшновато. Вообще, это текст вот этой песни, он такой вызывает такое сомнение. Тут и жанили хлопца, и некая девка была, и кобыла. Все смешалось в одну кучу, и в целом такое состояние, ага, даже я опытный боец, 15 лет на сцене, а тут такое произошло у людей. Желаю тебе никогда не попадать в такую кучу, а если ты из нее заберешься, то быстренько выбраться. Але ж слухайте, а ми знаєте, що ще робили? Чобота перекидали через хату. Господи, а як дала ради? Ох, А які ми ж коли з хати були не А слухали. батьки покойнички сидять в хаті, тако да-да-да-да-да-дах, да-да-да-да-дах по тій криші. Ето представте, яке страхоття в хаті сидіти. Куди носком упаде, туди замуж пойдеш. Ой, я то по-страшному. Тому ж було в 12 часов вийти з пустим відром на двір до колодязя, набрати води, не оглядатися, тихенько зайти до хати, посеред хати поставити, запалити свічку і капнути в відро 2 капельки. І А що то значило? а як ті капельки зійдуться, значиться в тому році будеш в парі. Береш ведро, йдеш до колодязя, теж набираєш воду, 12 часов ночі. Набираєш воду, приходиш до хати, замикаєш замка, чепляєш і кружку разом до ведра. А хто її одмикнув? Треба вчепити. І от лягай спати, кажеш, дуже наражений, дай мені води напитися вночі. І вночі должен приснитися. А так, ви там і робили штакети обнимати, отако, бо типу як є дрова, а то штакети. Ну так, якщо Пара, не штахет, пара, пара, да, не якщо пара, пара, не штахета, пара. значить буде кавалер, а якщо між штахета будинка, значить вдовець попаде. Цяпер знаёмімся з гісторыяй Мазалава штолля Віцебска, радзіма і народнага жаночага клуба «Залаты ўзрост». Дык вось у 1717 годзе маёнткам валодаў стайнік аршанскага павета Іван Дзядзерка і жонка ягоная Варвара. Маюцца звесткі, што некалькі суседзяў і сам віцебскі ваявода Казімір Пацей скардзіліся на яго ў віцебскі суд з-за самаўпраўства і рабавання. Ну а на пачатку 20-го стагоддзя тут налічвалася 18 двароў. Жылі на іх 141 чалавек. У 1936 годзе сюды перасялілі вёску Кукулёва. Некалі працаваў на мясцовай рачулцы вадзяны млын, на які Ігнат Манькоўскі прывёз абсталяванне з Германіі. Тут атрымлівалі ўсе віды і гатункі мучных і крупяных вырабаў, часалі воўну, ткалі сукно. А сам Ігнат Антонович Манькоўскі, магчыма, адным з першых у тагачаснай Беларусі практыкаваўся ў выпрацоўцы электраэнергіі. Ажаніўся, мех торбу ўзяў. Торба настухна, а поўны мяшок лявонка. Так жартоўна параўноўвалі жениха і нявесту. Ой, хорош прыгож наш лявон, ці не сонца яго радзіла, ці не ветер яго калыхаў, ці не месяц яго гадаваў. Радзіла яго матухна, гадавалі яго братушкі.
вяртаемся з мінулага ў сапраўднасць і яшчэ крыху пра ранейшыя звычаі. Так найбольш прыдатным часам для варажбы лічыўся вечар, як мяжа дня і ночы, і, натуральна, уласна ноч. Аднак наважваліся варажыць у самую цёмную пару далёка не ўсе, таму што лічылася, калі доўга ўзірацца ў люстэрка у спадзёўцы ўбачыць свайго суджанага, то завітаць можа сам чорт. У нас жа зараз самы спрыяльны час, каб зазірнуць у студыю гуказапісу, дзе натхнёна надаюць новае гучанне даўнішняй песні кампазітар Сергей Сухамлін і саліст гурта «Дразды» Віталь Карпанаў. А у клімата как была шибка убегала, за минуту тром волкам у зубы попала. Виталик, мы за собой записали 2 куплета, 2 припева, все идет неплохо. Мне кажется, чего-то не хватает. Но чего, я не могу понять. Такое ощущение, что кобыла тут главный персонаж в этой песне, да? Может, ну, что-нибудь зачитать про кобылу? Там кобыла, там что-нибудь кобыла. Да, давай сделаем так. Пусть это будет импровизация. Сейчас просто пойдет музыка, там кусок. А ты просто вот что тебе первое придет в ум, то и запиши. Да. Тут пару слов буквально вот кобыла, вот такое, да? Что касается, вот когда мы до припева дошли, там может дабл спеть. Вот я один раз пою и еще раз сейчас наверх спою. Хорошо, для плотности, да, так и сделаем. Отлично, пишем. Спеціально пекли бліни, і з тим бліном виходиш на вулицю. Господи, а блін що значить? Як перша собака прибіжить, значить кавалер буде тобі. А як кіт, то значить вдовець попаде. А ще теж питалися, кого зустрінеш, і питаєшся, скажи ім'я хлопця, любої, щоб назвали. А, то вже такий твій сужений буде. Так, то такий сужений буде. Ой. А ще знаєте, як мені мати казала колись, брали дерев'яне коритечко, і кожна дівчина знімала з себе буси. І Патьори. І починали трасти їми. Корито трасти? Так, корити. І чиї патьори перші впадуть, та я перша. Добре, а як глибоке корито? Добре, трасти треба. Як зараз хочеш, то як хочеш, можеш трасти. О, будеш старатися. А ще окурку не приносили до хати? Приносили. Насипали кучки, кожна своя кучку насипає зерна. І посередині ставить петуха чи курицю. До цієї кучки подійшла, то перше замуж вийде. І було так. Якщо курка перша до зерна подійде, значить багата будеш. Забагато замуж будеш. А як води нап'ється, наша за п'яні западеш. І яшчэ крыху пра гісторыю аграгарадка Мазалава Віцебскага района. З 1944 года тут існавала сельскагаспадарчая артель «Прызыў». Кажуць, самым паспяховым старшынёй калгаса была Раіса Іосіфаўна Снарова. У 2017 годзе ў нашай краіне абвесцілі аб стварэнні так званых вёсак будучыні. У Віцебскай вобласці ў якасці такога ўзорнага праекта быў абраны менавіта аграгарадок Мазалава. Мясцовая жыхарка Тацяна Мікітічна-Касценка склала пра родны край багата цудоўных вершаў. Вось невялічкі урывак. У вёсцы талентаў багата, 7 цудаў у нас таксама ёсць. І кожны, хто заходзіць у хату, для нас заўжды жаданы госць. І ў гэтым мы з вамі зможам пераканацца. А чия что жена каравай весела, самая нарумяна, шелковые рукава. Возьмите яе, посадите яе, за тесовым столом частуйте яе, напоите яе солодким медом. А у отказ гучала. А знаем мы, знаем, что в этом каравае 5 бочек водицы, 7 мерок мучицы, с 10 коровок масла, яиц 1,5. Усё тут было. Хворост, пышки и жаркое. Было все смачное такое. Гости пили и ели,
и больше уже не хотели. Поехали гости додому, поели коники солому, а всю яшную смачную, а всю яшную смачную. Наелися коники, як пуки, попали в садочка у круги. А у Клима така кобила шибко убегала. За минуту тром волкам у зубы попала. Удавалось ли тебе когда-нибудь проехать на кобыле? На кобыле? Слушай, я вспоминаю из детства, пока... Или только на мотоциклах? Не, мотоциклы это само собой. Но ты знаешь, мотоциклы же меряются лошадиными силами. И ты вспоминаешь, вот одна кобыла, на которой ты катался в детстве, да, особенно когда картошку садили или там орали плугом, да, знаешь что. И вот катаешься на кобыле. Потом, правда, очень сильно болят бока с непривычки, когда ты накатаешься без седла. Это ощущение незабываемое. Как в этой песне поется, вот так оно и есть. Поэтому я пока мотоциклы окей. Кобылы тоже хорошо, но уже такие, знаешь, городские. А мы с тобой записали эту часть, и у нас осталось только кода. В любое время года у нас неплохо получается кода. А у Клима така кобила шибко убегала. За минуту тром волкам у зубы попала. Все! Было? Было. Это было круто. Мы это сделали! И мы это сделали. Спасибо тебе огромное. Огромное спасибо за приглашение в очередной раз. Завершылася наше гасцяванне ў ляплёўцы ды Мазалаве. Цяпер вы не толькі ведаеце, як загадзя даведацца пра будучае замужжа, але якія песні мусяць гучаць на вяселле. За гэты час на ново адрадзілі запісаны на Палессі каларытны народны твор кампазітар Сергей Сухамлін і лідар гурта «Дразды» Віталь Карпанов. Слухаем дасціпную «Недалёка ад сяла» і сустракаемся праз тыдзень. Поедем у Мёчу Барысаўскага района на вяселле. І не стамляюся нагадваць, усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі ў нескарочаным выглядзе на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Ну, а я ўжо пачынаю вас чакаць. Недалеко от села, у лесе за прудом, там стояла хата с краю с колокотским родом. А у той хате жил таки хлопец, что церкви боялся, а я никому не потребный, а для Клима здався. Я нікому не потрібний, а для Клима здався. Ну, а здався я для того, що я здюкав його. Клим кобилу запрягає, до венцу їх відправляє. А у Клима така кобила шибко убегала. За минуту тром волкам у зуби попала. А у Клима така кобила шибко убегала. За минуту тром волкам у зуби попала. Скривилися усі троє. Хлопець губу, дівка носа. Хлопець губу, дівка носа. Клим вуха одноє. Ой, дивися, кум Иване, а что такое? Ті-то люди, ті-то свиньи, бегут леса троє. Ті-то люди, ті-то свиньи, бегут леса троє. Ой, ведь куме Иване, тож горелка буде. Ой, вертаются с Кракова наши сельские люди. А у Клима така кобила шибко убегала. За минуту тром волкам у зубы попала. А у Клима така кобила шибко убегала. За минуту тром волкам у зубы попала.
была шибко убегала. За минуту тромбовка у зубы попала. Все! В некоторых строчках неравное количество слогов. Я и так в ровном ритме не попадаю, а тут... Наелися коніки, як круки, побалися хвостики, як круки. Веселые вас комнаты. Наперед у минулое делает наперед.